Тешко е да се прогнозира исходот на надпреварите во нашата група со оглед на тоа што имаше многу изненадувања во првите две кола. Многу надпревари се решаваа во последната минута, во последниот напад и тешко е да се прогнозира исходот и на надпреварот во вторник. Со оглед на тоа што АЕК го познаваме од два турнирски надпревари во последните 3 години, што ќе ни кажете за противникот? AEK je pokazao i na početku takmičenja kao jedna jako dobro organizirana momčad, jako disciplinirana momčad sa odličnim istrčavanjem nakon osvojene lopte. Pobjedili su kući uvjerljivo prvu utakmicu, drugu su iznenadili, dakle možda i cijelu Europu sa pobjedom u Nimu. Tako da sigurno jedna momčad koja je stabilna, koja je u određenom usponu i naravno samim tim zaslužuje respekt. Зборува за подготовките на екипата, колку она враќање и освоениот бод во Швајцарија ја разбуди екипата и може да биде пресвртница во сезоната? Pa sezona je duga. Ja kao trener i cijela momčad smo stvarno optimisti, željni smo takmičenja i mislim da svi jedva čekamo da počne ta utakmica i da ih mi sami osjetimo, da vidimo koja je to vrijednost koju AEK ima. Mi smo u dobrom momentu, generalno smo svi u dobroj formi, tako da ja stvarno sa velikim nestrpljenjem iščekujem tu utakmicu i duboko sam uvjeren da ćemo mi stvarno pokazati dobar performans, dobar timski duh, dobro trčanje, dobru obranu i da će AEK sigurno udariti na jedan čvrst zid od Eurofarma. Tako da ja i cijeli tim smo spremni da odigramo odličnu utakmicu i vidjet ćemo za šta će to biti dovoljno.